uremera ko ishengero rigusengeye uzorikorera aho rigutumye hose kuvuga ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Uramutawukire Mana, uramature Mana, tumushize mu ibango ry'ubudiyakoni Mana, uzokomeza ubane nawe. Haleluya. Wowe uri Imana igira neza, wowe uri Imana ihambaye. Bibiliya ijambo ryawe riravuga neza Mana, tuguhamagaye zo twitaba utwereke iby'ikinzi cyane gose. Ndi umumambere wa Eniakol, ni ministries nkunda cyane kugeza mu gihe nayumvise nkanayimenya, ndayikunda cyane kandi n'umumambere wayo by'ukuri. Mboneyeho n'akajye kugushimira cyane ubuyobozi bukuru bwa ministeri bashoboye gutegura no kurungika ahantu kuza dufatanye twese kugira ngo iki gikorwa twari dufise no munsi mu itoro rya Reveye.
ari Imana igira neza. Turabishimiye, turabahaye ikaze, turanezerewe ku butumire twabaye kandi mukaba mwatwitabye. rimwe gatandatu icyenda nk'uko byinshi umukozi w'Imana yari yavuze, twinjira kandi usome mu izina rya Yesu. Ni igitabo cya Tito ririmo umurongo igice cya mbere uri ku murongo wa gatandatu. umutwe w'amagambo avuga ngo ibyo gushyiraho abakuru b'ishengero. gatandatu avuga ngo ari umuntu ataboneka ku mugayo, afise umugore umwe gusa, afise abana bizera, bataregwa kw'ibihumbu canke ibiganda, kuko umuzezi wa shengero akwiye kutaba ku mugayo nk'umubwiriza w'Imana nyene, kandi ntakwiye kuba udakuba kw'ijambo canke usugurirwa canke umunywi wa vino canke umusinzi canke uwifuza inyungu mbi, ariko abukunda gutanga indaro, akunda ibyiza, adahugumba, agororoka, yera, yirinda, agumya ijambo ryo kwizerwa, bihura n'ukwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Amen. Haleluya. Haleluya. Igihe yandikira Tito, abandikira ibyete ababwira, ni igihe cyose bariko barategura uko bimeze kose, tugiye gufata umwanya wo kuzamura no gushyira abakozi b'Imana. Haleluya. Arabwira ati noneho uze murabe bana banje nigishije ubutumwa, bana banje nahagurukije, imbere yuko uzatorobanura abakozi, imbere yuko uzorobanura abashumba mu itorero, imbere yuko uzorobanura abadiakoni mu itorero, imbere uzorobanura, haleluya, abajyanama mu itorero, uzobanze urabe, haleluya, uzobanze ugenzure, haleluya, utazofata wa mukristo akijijwe ejo ataramenya, haleluya, umushyire mu ibango ejo mu gitondo, haleluya, haleluya. Satani ni mubi cyane, arazi umurimo w'Imana, arazi igiciro k'umurimo w'Imana, ejo azakuzamura gato hanyuma utangure kugendera ku bandi neza. Haleluya. Rero twinjiye mu muhango wa kabiri uno munsi muri 2023, aba twatangiye kubategura kuva muri 2021. Niba uno munsi mwongeye tuzamura cyangwa umunsi tugiye gushyira mu ntera abakozi b'Imana, twatangiye kubategura kuva 2021. Haleluya. Uno munsi ni Imana yatubwiye ko dutegerezwa gukora umuhango. Haleluya. Haleluya. Suko hariho ababatananiwe. Haleluya. Haleluya. Urugendo rw'Imana, urugendo rw'umurimo w'Imana, urugendo ruruhije. Haleluya. Ariko abihanga bazozijya. Haleluya. Reka twinjire mu muhango nyezina. Reka duhamagare abagiye gusengerwa mu bupasiteri, duhamagare Ndayisenga. Twasaba yuko umufasha wawe abari hafi, ko amabango ugiye kubona uzafashanya mu mirimo yose, ijoro umutaga uzobyuka utazi atatugiye. Ni nacyo gituma iyo turiko turasengera abashumba
buriya n'abafasha babo n'abandi hafi yabo. Amen. Hallelujah. Ko babashumba. Hallelujah. N'utuyobora mu rwego rw'isi ni umudamu. Hallelujah. Hallelujah. Umutware wiwe umudiyakoni akomeye. Madamu wa Celestin. Madamu. Bose kuvuga ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabyemeye. Uremeye ko uzokorera Imana mu ibanga usengewemwo wumvira mpwemu yera. Ndabyemeye. Uremeye ko uzokwigisha ijambo ry'Imana Bibiliya yera nk'uko mpwemu yera akurongoye, utongeye ko canke ngo gukureko ku majambo y'Imana. Ndabyemeye. Bemeye ko muri iryo banga usengewemwo uzovuga ubutumwa bwiza utavanguye abantu canke ngo batoranyemwo ku butoni. Ndabyemeye. Mbega uremera yuko ishengero rikorobanuye mu ibango uzorikorera wicishije bugufi kandi wumvira abarongozi Imana yagushize imbere. Ndabyemeye. Mbega uremera ko uzokorera Imana mu kurondera abantu ngo ubakure mu mwiza ukabazana mu muco w'Imana. Ndabyemeye. Mbega uremera yuko aho mpwemu yera azogutuma hose uzogenda kandi udasabye impamba cyangwa ngo ubihakane. Ndabyemeye. Uremera ko uzokorera Imana mu bihe bigoye n'ibyoroshe kandi aho uri hose. Ndabyemeye. Noneho uravuga ati Imana izobifashemwo. Imana izibifashemo. Amen. Mashi cyane ku Imana. Wewe dushimira Imana Louise. uremera ko ishengero rigusengeye uzorikorera aho rigutumye hose kuvuga ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabyemeye. Uremeye ko uzokorera Imana mu ibanga usengewemwo wumvira mpwemu yera. Ndabyemeye. Uremeye ko uzokwigisha ijambo ry'Imana Bibiliya yera nk'uko mpwemu yera akurongoye, utongeyeho canke ngo ukureho ku majambo y'Imana. Ndabyemeye. Uremeye ko muri iryo bango usengewemwo uzovuga ubutumwa bwiza utavanguye abantu canke ngo ubarobanuremwo ku butoni. Ndabyemeye. Mbega uremeye yuko ishengero rikorobanuye mu ibango uzorikorera wicishije bugufi kandi wumvira abarongozi Imana yagushize imbere. Ndabyemeye. Mbega uremera ko uzokorera Imana mu kurondera abantu ngo bakure mu mwiza ubazane mu muco w'Imana. Ndabyemeye. Mbega uremera yuko aho mpwemu yera azogutuma hose uzogenda kandi udasabye impamba canke ngo ubihakane. Ndabyemeye. Uremera ko uzokorera Imana mu bihe bigoye n'ibyoroshe kandi aho uri hose. Ndabyemeye. Naho uravuga ati byose Imana izabifashemo. Byose ndabyemeye, Imana izabimfasha. Amashi Mu izina rya Yesu Kristo Mana igira neza. Mana data wera uri mu ijuru, ububasha n'ubushobozi mwaduhaye Mana. Patrick umukozi wawe Mana data uri mu ijuru, turamwatuye turamusengeye Mana, turamuzamuye nk'umushumba mu itorero Mana data wera uri mu ijuru, ubwiza n'ubushobozi bwawe Mana bize mubeho mu mirimo yawe data wera uri mu ijuru, ibihe byose sega w'amahanga yose Mana data wera uri mu ijuru, tumwatuyeho Mana imirimo yawe uhereye i Samariya i Yudaya kugera ku mpera y'isi data wera mu ijuru. Haleluya. Izina rya Yesu Kristo data wera mu ijuru, uyu ni mukamushumba umwatuyeho data wera mu ijuru ubushobozi Mana data wera mu ijuru n'umutana umukozi wawe niyahaguruka maze amufashe umurimo bazajyane mu murimo data wera mu ijuru uzabashoboze muri byose. Tubatuyeho amahoro, tubatuyeho umurimo mwiza mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Amen.
mu izina rya Yesu Kristo. Imana igira neza, natuye ku musabikazi wa Imana, umukozi wawe datari umwejo, ububasha n'ubushobozi Imana uduha. Mana tumatuye nk'umushumba, tumusenga nk'umushumba datari umwejo, mu mirimo yiwe ya misi yose, mu mirimo yiwe datari umwejo, uzobane nawe se amahanga yose, uzomushoboze Mana. Tubisabye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo urabonetse datari umwejo, uwo ni umufasha w'umushumba Mana, tumatuyeho umurimo wawe datari umwejo, tumatuyeho siga w'amahanga yose, ifata umugongo umukozi wawe datari umwejo, bazonja bazibajyane datari umwejo, ijoro Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana yacu Mana igira neza, Mana natuye umukozi wawe Mana, umukozi wawe urobanuje amavuta kuri uno munsi Mana uri hejuru kuri tariki Mana, reka muhemu w'Imana yibuke ku bakozi bawe, reka muhemu w'Imana yibuke Mana ahamirize Mana kuri uno munsi Mana n'ububasha n'ubushobozi waduhaye sega abanyamahanga yose, naturiye Mana wera wa Isirayeli, umushumba w'itorero mu izina rya Yesu Kristo, mu mirimo yiwe yose Mana uzamushoboze mu izina rya Yesu Kristo tubisavyemo. Reka Mana uzobane nabo, reka Mana uzobashoboze Mana datori mu ijuru, mu mirimo yose bazokora sega amahanga yose, uzobane nabo, ubutumwa bwiza bazovuga wereye i Samariya, i Yudaya kugera ku mpera y'isi, wereye i Mahama kugeza ku mpera y'isi sega amahanga yose, uzobane nabo, uzobagirire neza abakozi bawe Mana datori mu ijuru, uzobacira inzira ahatari inzira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ntuzohagarare ngo nuko kumbure urobanure muri reveni. Mu izina rya Yesu Kristo Imana igira neza, mushumba Louise uri kumwe n'umutware wawe ni umudiyakoni mu itorero, ariko tuguma turobanuza amavuta kuko ibyimburwa ni byinshi. Haleluya. Ejo mu gitondo ntuzuhagarare ngo nuko uri umushumba wibagire urugo rwawe, uze muba umutware wawe, umudiyakoni w'itorero, umutware wawe aza kube hafi, numve yuko Imana yakurobanuye mu bushumba. Haleluya. Rero iyi ni inkoni tubashize imbere, mwikore ko mwese iyi nkoni Imana yabashize imbere, muze muce bugufi kuko mwari musanzwe. Imana izobagirire neza, izobashoboze, aho bizogora tuzoba duhari, abandi barahari, ariko na cyane muzapfukame musenge Imana, Imana ibatahuze. Bene umufasha wawe mu bikorwa byose by'Imana, reka n'ibikorwa bindi by'urugo bitandukanye, Imana yo mu ijuru izabashoboze mu murimo, izabashoboze mu kintu cyose mwifuza gukora. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, Imana itaryakamana, Imana yavuze biraba, irategeka birakomera. Mana naturi imwemu y'ubwenge, imwemu y'ubushobozi, imwemu y'urukundo, imwemu kuja inama, nimwemu kwina mu bugingo bwabo. Uzonaniza ibyo bananiza, uzogwanya ibyo bagwanya, uzoburizamo imigabo n'imigambi yose umugwaniza mu bugingo bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo, mpamagara imbaraga z'Umwuka wera ko basizwe amavuta Mana yo kubagendera ku manywa na nijoro, wakoresha ibyo izina ibyo utwara mu izina rya Yesu Kristo. Mana wa amavuta yo kuzana benshi kuri Kristo, amavuta guhita amahanga abigishwa biwe, kandi Mana bakingura imiryango y'ivugabutumwa, bakingura imiryango y'amafura n'abatunzi, bakingura imiryango yo kukwamamaza. Mana yaje
uzobanambeho n'abakunambeho uzohereza ugeze kugeza neza bashoboza bakomeze bazamura kuzamura icyubahiro mana batume mana nagira icyo bahanga nagira icyo bakwanya ariko bakoresha ibyo bizibyo twaye muri Amerika uri hasi hari Europe mana baha ijambo ry'ubwenge ijambo rizana kuri wowe baha ijambo ry'ubusohozi uyerekeza ibitangazo imburira umurimo wawe imburire datero mu bugingo bwawe satani yari yaranatse mu izina rya Yesu izi ni impano zo kwishyurirwa bagiye kwaka iminyago satani yari yaramaze mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo n'abatuye ku basirikare beza satani yari yaranyatse mu izina rya Yesu Kristo mu basirikare beza izina rya Yesu Kristo uzokora imana mu gihe gisa nk'iki abantu bagiye kutariko bagiye kubera mwami nubahishe izina ryawe baheshe izina ryawe itubare mwami abantu bavuga nabiye bakozi bawe bazobona ingeso nziza n'imbuto z'umwuka wera mu by'ukuri barya abantu baratojwe bararezwe n'abakristo urakoze mbwirukire ku byumvise kandi watabaye ndabisabye data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen amen mu izina rya Yesu haleluya ya uri Imana igira neza mu izina rya Yesu Kristo ubasha n'ubushobozi mwaduhaye Mana turatuye ku mukozi wawe kome Mana datero mu ijuru mu mudiyakoni mu itorero umugirire neza Mana umushoboze mu mirimo yiwe Mana ya haleluya ugirire neza urugo rwiwe ugirire neza abana biwe uramutawukiye Mana uramwaturiye Mana tumushize mu ibanga ry'ubudiyakoni Mana uzokomeza ubane nawe uzomushoboze sega w'amahanga yose uzomugirire neza mu mirimo yiwe Mana uzomurinda amaja n'amaza Mana uzomurinda urugo rw'iyose w'amahanga yiwe mu mirimo Mana umushizemwo azaboneremo imigisha mu izina rya Yesu amen mu izina rya Yesu Kristo datoro mu ijuru ubasha n'ubushobozi mwaduhaye Mana turatuye ku musavyi wawe sega w'amahanga yose Desire wera wa Israeli uramuzi data uramutahukiye uramuzi ubwina mu mitima Mana umushoboze sega w'amahanga yose uzabane nawe Mana datero mu ijuru Mana umurinde ibitero bitandukanye Mana ariko uzomuzo ahasigaye izina ryawe zirihabwa icyubahiro urakoze kuri Mana yumva kandi kabikora ni mu izina rya Yesu amen mu izina rya Yesu Kristo Mana igira neza wowe uri Imana yumva kandi uri Imana yishyura Mana ndakweretse umusabyikazi wawe Mana uramuzi uramutahukiye Mana imirimo yiwe urayizi sega w'amahanga yose turagushimiye Mana yuko umuzamuye mu ntera Mana turagushimiye Mana datero mu ijuru ko umuhaye umurimo w'ubudiyakoni mu itorero uzomushoboze Mana uzomushoboze sega w'amahanga yose tubisabye mu izina rya Data n'igihe umwana n'igihe umwuka wera amen haleluya wowe uri Imana igira neza wowe uri Imana ihambaye Bibiliya ijambo ryawe riravuga neza Mana tuguhamagaye zo twitaba utwereke iby'ikinzi Rama w'itorero Mana uzomushoboze Mana intambwe izihereho Mana kugurura imiryango y'ibyo yifuza byose Mana urazi icyo yifuza cyose datero mu ijuru Mana turugura imiryango uhereye Mana kuri bibango by'ubujyanama agize Mana ibibango Mana y'imfunguruka mu miryango yose Mana yifuza mu izina rya Yesu kandi turazi kuri Imana yo bikabikora mu izina rya Yesu Kristo tubisabye amen Pasiteri turaguhaye ikaze yego murakoze cyane wo kwibwira abariko baradukurikirana yego cyane ndi Revera Pasiteri Jean Bosco kwibishatse agarariye itorero rya Reve canke itorero ry'intumwa z'ubuvyutse hani Mahama ariko ko dusanzwe dufise itorero rikuru rituyobora mu rwego rw'isi yose yego mu rwego rw'isi yose ku rwego rw'igihugu naryo nibaza ko ubwo rirahari no mu rwego rw'igihugu rirahari mbega niko bigenda bikurikirana ko twebwe ubu turi ngaha i Mahama niho dukorera imirimo y'Imana ya misi yose ego tugiye ku kibazo gatoya nagira ngo nkubaze ubwa mbere na mbere
uri umumambure wa Eneyakore cyane gose ndi umumambure wa Eneyakore ni ministres nkunda cyane kugeza mu gihe nayumvise nkanayimenya ndayikunda cyane kandi ni umumambure wayo by'ukuri. Twari turi hano nka korale ya Eneyakore cyangwa abamambure ba Eneyakore baje kwifatanya n'abandi bamambure ba Eneyakore bahawe inshingano mu ishengero muyoboye. Ego cyane ahubwo mboneyeho n'akajya kugushimira cyane ubuyobozi bukuru bwa ministeri kugira ngo bashoboye gutegura no kurungika kuza dufatanye twese kugira ngo iki gikorwa twari dufise no munsi mu itoro rya Reveye twasanze by'ukuri harimo abamambure ahubwo twabwiye itorero byiza no ko bose b'abamambure kugira ngo kuko ni igikorwa cyiza cyane ni igikorwa cyo gusohoka cyo gutabara ni igikorwa Yesu yasize aduhamagara ko tugakora twese. Mu ijambo rimwe ni igiki mwubwira abantu bose bahawe inshingano bose hamwe muri rusange muno munsi? Ijambo twababwira nuko inshingano si ibyubahiro tubahaye ahubwo tubahaye kugira ngo bakorera abandi nkuko ijambo ry'Imana ritubwira neza duhaguruke tugende tubwiriza amahanga yose tubahindura bigisha kugira ngo abantu nibumva babatizwe. Icyo nicyo turiko turakora kugira ngo isi yose yumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Revera Pasteur Kwibishatse Bosco turagushimiye. Murakoze cyane naje ndabashimiye cyane.